Fred Gisa Rwigema yavutse ku itariki 10 Mata 1957 avukira hahoze ari muri Prefecture ya Gitarama mu majyepfo y'u Rwanda, ubu ni mu karere ka Muhanga. Mu 1960 we n'ababyeyi be bahungiye muri Uganda bajya mu nkambi ya Shungerezi mu karere ka Ankole nyuma y'ubugizi bwa nabi no kumenesha abatutsi nk'igice kimwe cy'abanyarwanda. Mucyo ubutegetsi bw'icyo gihe bw'isi impinduramatwara yo muri 1959 yabanzirijwe n'urupfu rw'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa n'ihirikwa ry'ingoma ya murumuna we Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Rwigema amaze kurangiza amashuri yisumbuye muri Uganda muri 1976 yagiye muri Tanzania yinjira mu barwanyi bitwaga Front for National Salvation (FRONASA), inyeshyamba zari ziyobowe na Yoweri Kaguta Museveni. Mu mpera za 1976 Rwigema yafashe inzira yerekeza muri Mozambique yinjira mu barwanyi ba Frelimo, inyeshyamba zaharaniraga kuvana Mozambique mu maboko y'abakoloni b'Abanyaportugal. Muri 1979 Rwigema yinjiye mu barwanyi ba Uganda National Liberation Army UNLA bafatanya n'ingabo za Tanzania gufata Kampala, bahirika ubutegetsi bwa Idi Amin Dada wahise ahunga igihugu muri 1979 hajyaho Milton Obote. Rwigema ndetse yaje no kwifatanya n'abarwanyi ba Museveni National Resistance Army NRA barwanaga mu buryo bwa kinyeshyamba bitaga Ugandan Bush War, bwari bugamije guhirika ubutegetsi bwa Milton Obote wari utangiye kutamerana neza abanyagihugu. Icyo gihe ndetse nibwo Rwigema yarwanye bwa mbere ari kumwe n'abandi banyarwanda baje kuba abasirikare bakuru mu nkotanyi barimo Paul Kagame, James Kabarebe n'abandi baje gufatanya mu rugamba rwo kubohora u Rwanda no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 hashize imyaka 4 Rwigema atabarutse. Nyuma y'uko igisirikare cya NRA gifashe ubutegetsi muri Uganda kirangajwe imbere na Yoweri Kaguta Museveni muri 1996, Rwigema yagizwe minisitiri wungirije w'ingabo, akomeza ndetse no kugaragara mu bikorwa byo gutsimbura burundu abarwanyi ba leta yatsinzwe ya Obote bari bagihanyanyaza mu majyaruguru ya Uganda. Fred Gisa Rwigema ni umwe mu barwanyi 27 nyamukuru bari bayobowe na Yoweri Kaguta Museveni wagiye mu ishyamba muri 1981 gutangiza urugamba rwo kurwanya Apollo Milton Obote n'ishyaka rye Uganda People's Congress bashinjwaga kwiba amatora muri 1980 bagatsinda ishyaka Democratic Party ryari riyobowe na Paul Kawanga Semwogerere na Uganda Patriotic Movement ryari riyobowe na Yoweri Kaguta Museveni. Muri 1995 Rwigema yari amaze kuba umwe mu bayobozi bakomeye mu gisirikare, ndetse igihe ingabo za National Resistance Army NRA za Museveni zari zimaze guhirika ubutegetsi bwa Milton Obote, Fred Gisa Rwigema yari umwe muri batatu bahoze ari abayobozi b'inyeshyamba bashyizwe ku buyobozi bukuru bwa NRA. Icyo gihe nibwo Museveni yambitse Rwigema ipeti rya Major General, ari mwambikana hamwe n'umuvandimwe wa Museveni Salim Saleh na Eli Tumwine, mu gihe Museveni we yahawe ipeti rya Lieutenant General. Ku ya mbere Ukwakira mu 1990 Fred Gisa Rwigema niwe wari ku ruhembe rw'urugamba rwo kubohora u Rwanda ayoboye abasirikare b'inkotanyi bateye binjiriye mu majyaruguru y'u Rwanda, ariko bukeye bwaho nibwo yatabarutse nyuma yo kurasirwa ku rugamba afite imyaka 33 gusa. Fred Gisa Rwigema yashakanye na Jeannette Rwigema amusigira abana babiri aribo Eric Gisa Rwigema na Teta Gisa Rwigema. Nyuma y'itabaruka rye Rwigema yasimbuwe ku buyobozi bw'ingabo z'inkotanyi na Paul Kagame wakomeje kuyobora urugamba ku ipeti rya Major General kugeza ku ntsinzi yo ku ya 4 Nyakanga 1994, ari nabwo inkotanyi zahagaritse jenoside yakorerwaga abatutsi zikabohora n'igihugu. Major General Fred Gisa Rwigema yubashywe nk'imwe mu ntwari zikomeye z'igihugu, umubiri we ukaba uruhukiye ku irimbi ry'intwari i Remera mu mujyi wa Kigali hafi ya Stade Amahoro.